Pozdrav svima, dragi ljudi. Osim što svima u dubini srca želim čvrstu dušu opredijeljenu za dobro, jak karakter u ispravnom smjeru, želim dati jedan prijedlog novogodišnji, koji naravno ne treba biti vezan za 1.1. kao i sve druge samolažuće odluke. Ponedjeljci, prvi u mjesecu ili 1.1. kao i sve ono što nam se nameće da bude od nove godine. Dapače da bude, ali ovo da bude od sad, ne od nekog datuma. A to je da promatramo na putu koji pronosi moj program za koji bi ja bila zahvalna u mnogim ranijim fazama svog života, pospremi glavu, da promatramo sebe kao znanstvenici i da shvatamo parametre i parabole koje su nam potrebne za znanstveni rad o nama i našem umu. I da promatramo sebe u novoj godini na način da se tek trebamo upoznati do najtananijih struna našeg bića, našeg uma, našeg duše. I, pošto tama u nama jako ne voli olovku i papir, da to pišemo u neku bilježnicu. I na takav način ćemo lakše doći do zdravorazumskih zaključaka, kao i do deaktiviranja zamki iz djetinjstva koje ulaze kroz uhodane obrasce, kroz krivu arhitekturu mozga koju obično roditelji često krivo odrade, nažalost, svaka čast onima koji to ne rade ili koji žele popraviti kasnije čuti o svojim greškama, da mi kao znanstvenici pristupimo projektu upoznavanja sebe u dijelovima u kojima to još ne poznamo, da bismo deaktivirali te zamke u koje kao u zečje rupe repetirajuće upadamo, a ne čine nam dobro. Naravno, to nam onda utječe na karakter u kojim onda uploadamo, ugradimo u sebe, evo naša riječ da nije na engleskom, ugradimo u sebe sa puno krivih obrazaca neke karakterne crte koje nam se ne sviđaju i hrpa ljudi mi se javlja u pospremi glavu za rad 1 na 1 jer im se prestaju sviđati reakcije na njima, unutrašnje, na van posljedice, ali i oko njih. Kažu mi roditelji, praskam na djecu, ne želim to, praskam na partnera, pucam na poslu i stresam se na najslabije jer ne znaju detektirati glavni vod lošega kroz kojim dolazi i onda sve skupa služi jednom začaranom krugu lošeg. Dakle, da bismo sve to dekonstruirali, gledajmo sebe kao znanstveni projekt, proučavajmo, skupljajmo ono što bi se reklo na engleskom database, da bismo mogli doći do određenog zaključka što nam odgovara, a što ne na putu vođenja sebe, svog uma, kompletne emotivne prtljage i rješavanje iste prema pobjedi. Da vlastitim perom pišemo svoj život. Ili ti, kako bi se reklo nautičkim rječnikom, da sami vozimo svoj brod.